namona in and out patient MCH scan ngokora bale x-ray dialysis nkubwenya bale emechando ya maino naboigo amangana y'ebirole bya maiso uko baruogoke gusoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero 24 mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama ase bali abagutumia NHIF tibali gwakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient naboko batarera asenyegitari yabo ya Ram Hospital iyera ngene kigambirukia Kisii Low Court Gusii wa kiresimi ase namba enotisano ibere isato kianda ibere isano neisato kianda Ram Hospital Kisii, health first and health always. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono yenda asaba agenti baito abubare yange nasore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuralia kugukwa ukuralia wokwenyuria ukuralia kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asetivi ya Eyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri me yomuchuke birigo imeye county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kugenda ikonge imeye town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works imeye town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services imeyomo chibuo gembo genda ase hardware ya moja hardware ere opposite Coca-Cola imeyomo chumugonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegiteseni kia maguta yichigari imeyomo chunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyo robokoreli waito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo imeyomo chokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo ya kuankoirerie na gukoretro bukoreri bwaye ange naso. Rituko nere chumu monchumo ligeri bonenga kene gukwaligania SMS ya mangana majanyaro kumanyagati yari twabere to gukwaligania akurwa semambia yarenge ntambe goika chinse chigabono chiabono margoba sebono yaragire Ensa Eyemo ime ya Africa ya Manchester kemerongebere na isano omuchenyo gatana gatato omwaka bwekiri bubere na merongebere ne tatona mange habereka okorekana ayo asari bongo chikoko sansamurana na gukumanya buna bari kibaito babere bakoyasangirira kurwa chinkongo chionsi nyirabone rituko ngari yarengarine anegochia samenyi borogongoro Gusii maiga jomurai wense William Samuel Ruto okoretare ya chinsemo awe gochakia bene industrial park chinsemo chirichia sironga na tare county ya Nyamira aboigo naigura gati ya magendro ase county ya Kisii nyirabono otaro ya jomurai wense William Samuel Ruto igo mu governor we county ya Kisii Nel Paul Simbarati aikirane tare yu aigase County ya Kisii na kumwaligani umurai wense asorogongo ruwa Gusii mwanchu muligereria ayungati yali togochia kumulekere karibono bateberuna mbachi kurwania amangana arengete obukurumego Eyemo mwanchu mulikinsemo chirichia nyamache mbirerere maegabono ya bana babere kurwa senke yukonyara kunregwa nabo igona ngina banabo ngikobona gotawikira boni gatarabaga konyora bonde bwense no nabo kyombe kerike elichiko Lost of Kenya inse yaba igereria bwaso orogo
rugongo rwa Kisii soro ase county ya Kisii nigo bakorokorobekana na gotebuna goika Charles Ayenda uyotenete amangana rengetendremo ase endemero ase county ya Kisii ane kibuna nkonganyi gware korwa ase nsemeyo ayunga tiato guchukwe manya senchera yobo ikirano gendra gotobwatia goitera ase nsemeria mtandao nseme ya Facebook Ndizi TV News Digital na bagensemeria YouTube na bogotana buna Ndizi TV News. Taranso ikibono tuwe manyase nchire yoboye kirano litirane nche nkoro kwa Vincent Onyancha. Emesema ngana majumo ichumo liyotogo chaka na igoro yetaro ya yomura ibwense William Samoei Ruto yubono tarasoro Gusii katika county ya Nyamira na bigone county ya Kisii asetara ya Ruto ni gate wana serikali ya inebegete mirwebirwene ngali konyara kone kunango ikirani bale chira chiri babaite bakobaliera aba Kenya gokwana asichinsemo nimeyoro ngoro Gusii ni gate bire na chigosira abantu bonsi anaba Kenya egenda tebire bonokera chikoene kigwa ase Kongo chonsi imene isiko yorugongo rwa Gusii asetara ya Ruto boigo ni ganyaraga koboli abantu gotabwate nsemerio kwamelia serikali gozazimio wan Kenya au nawerwa wikirania mangana alengeto korobekana Ruto na boni gate babuno korobekana ngo kunyara kwirania ligoli lyobo sinse asekolenda abereka gote ya una emirobeli nigera bekwe kwaneke buna aba Kenya nkonyara bale unakolengana nokogania kwabo. Waulize hata nyinyi watu wa Nyamasege, hata kama wewe uko na ujuzi kiasi gani, hata wewe ni hodari kiasi gani, ukivaa sufuria kwa kichwa bei ya unga itateremka chini? Niwaulize, hata kama wewe ni shujaa kiasi gani, hata kama wewe ni uganga sijui uchawi, hata kwa dawa bei ya unga inaweza kuteremka hadi kwa sababu umevaa sufuria kwa kichwa? Sio ni ujinga ama ni upumbavu ama ni yote mbili? So tafadhali jameni, mimi nataka niulize ndugu zetu, tuwache kuwadaa wa Kenya ati tukifanya maandamano tuharibu mali ya wananchi, tuharibu biashara ya watu, tuharibu tuchome lami. Saa hii tumekuja hapa kuanzisha hii lami tujenge. Mimi nataka niwaulize, mnataka hii pesa tunatumia kutengeneza hii lami ati mtu wakuja wakishe moto hapa haribu achome lami? Bana, hiyo mchezo wa kwende. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Na gotigara boigo imejero ngoro Gusii asetara yomura ibwense William Samoei Ruto nigo bono abereka gote abuna nabegete mirobere isene anaso kunyara gosira balemi eliko nyara gotwara ligesa ligi yano nyatogo twaro gonchirire kwelire Ruto ni gate birune ganga yano kunyara konekna balemi kunyara bali gosirwa anene aso kunyara gotwara ligesa ligi ya egenta tebekira nyare gokinia amangana lingete uchumi. Tulikubaliana lazima tushughulike na kuteremusha gharama ya maisha, kupunguza gharama ya chakula. Si ni kweli? Na ndio sababu hiyo tukaweka mpango maalum ya kuhakikisha kwamba gharama ya kuzalisha chakula tunaipunguza. Ndio ile mbolea niliwaambia tutapunguza mbolea, tumetoa shilingi 7,000, sasa tumefikisha shilingi 2,500. Na gotigara boigoni gomo governor boy county ya Kisii Paul Simbarati aira kobokenga na yomura ibwense William Samoei Ruto anasokurwa nyamangana lingetobo kurumi aiga sense ya Kenya arati kokona maiga yokumwariga ni yomo governor osomura ibwense William Samoei Ruto ni governor arati abakagote abune ganga yaene no koneke buna nkurwani ale boigoni robo kurumi aiga ase county ya Kisii yamaiga ya Ruto gote abuna tari gochugwanchira na bakoli bande bonse mirimo anena se serikali yaye obare bago kuruma chibesa chomo Kenya aratana na boni ganyara ko bolyo murebwense nera ko mwali bagari yabene gotigara so mu boli bwa ODM nigente keneno kubwaterana na gwikirania emerobeli yonsi nonye bare asichinsemo anasemerongeria ya gisiasa. Maneno ya ufisadi, na nimetangaza maneno ya ufisadi Kenya hii itakoma. Hakuna mtu ataendesha mambo ya ufisadi kwa hii Kenya. Wafisadi wote maneno yao ni 3. Number 1, wahame Kenya. Number 2, waende jela. Number 3, wasafiri waende mbinguni. Hakuna maneno mengine. There is no other place ya kujificha.
But be cautious, Your Excellency, that even those ones who will be cheering you, some of them, they want your protection. After plundering public resources, you as our president, I want to plead with you. Cross the country. Tafadhali. Kwa sababu usiposimamisha sasa mambo ya wizi, hata baada ya wewe kutoka itaendelea. Lakini ukikata hiyo mizizi, nimejaribu hapa nago tigana yono mwanchu murigerio konirigwa asa abantu anana abantu abana baigona abana niko kwaberega koine kwase chinsem anaiga sorgongo rwagusi nabange babo mbalikonyora oboene bwabo ase karokia bonga omosubati omokuru chinsemo cyanyamache mbirarare kubwatikano gotochironse kwa abana baye asoikira boni gataranyora oboene bwaje nanigagania serikali gwesona negatiri anyare konyora oboene anasukundirigwa kwa abana baye umurikito Brighton Makoli noroboti rwase nchira yobuime omusubati oyo mokuru sub county ya Nyamache nigobono akareko boli konyoro bwene bwa bana baye babere andekera bana bakagere bunanigo banyaride bawo kururwa no musaje oyo mokuru asensemo eyo musubati oyo kurukuru asekenyoro kianya bigongoru bukinami nigagote abuna yagendede gwetera makongwe karakori gicibese erikorwarira bana baye magega ayugo kururwa. Mimi nikaenda kwa chief. Wakati chifu akushughulikia maneno, sasa nikachukua hatua kwenda kwa serikali sasa inisaidie. Sasa kuripoti, ninaripoti vizuri, wananipea tarehe. Nikienda huko wananiruhusu. Wananiambia enda Nyangusu. Kufika Nyangusu, Nyamache kufika Nyangusu, bado huyo siasa ananiambia enda Nyamache. Enye sio kesi yako kwenda. Wikabono nigo musubati ya Debruna Taranyo Bokonyi bonde bwensi. Wakiniona wanachukua hiyo faili wanaficha. Nawauliza, sasa kwa nini mnaniruhusa na mimi natafuta haki ya mtoto yangu? Mimi kama mama nimepitia shida nyingi. Boigo nigaerere buna ere niga ari umurohire asataranyora ingoko mokonya ekerabana baye bakorigi obwene bwabo. Mimi bila niko hivi nina shida kwa mwili yangu. Mimi ni mgonjwa bila nasimama kwenye mko hivi. Mimi mwenyewe nimepitia shida. Ena haro abana babwate baukwana nene nali banyarite bagwetera. Nilikuwa natoka zule. Huyo Charles Kirandi akanipata. Akaniambia kuja nitambe hii zaidi. Akaniambia ukinifuati kuna bali kuna mali tunaenda tunaketi. Kufika huko akatoa pangi kwa mfuko. Akaniambia fute hiki kitu. Kufuta nikasikia usingizi. Kwa hivyo akatoa kiso kwa mfuko, akanitishia akaniambia ukipiga nduru nitakudunga na hiyo kisu. Akaleta kamba akanifunga kwa mti, akaniambia inama. Uinama akaanza kunifanyia hiki kitendo. Akamaliza akaniacha huko. Akaniacha akiwa amenifunga kwa kamba. Akaenda. Umwana ndo kabere ayana aumeranete. Mtoto wetu alikuwa anatoka shule. Yeye mtoto alikuwa anapenda kuokota kuni. Kuokota kuni akapata mtu amelala kwa mti. Mtoto wetu akaenda kukimbia akamsika. Akamwangusa chini. Akapiga mti akamwangusa chini akamsika. Akampeleka kwenye mti msituni hiyo ndani akaanza kumfanyia kitendo. Akamaliza akamwambia enda basi kwenu. Hadi kufika nyumbani ndio ilifika ushika akamwambia mama yangu kuna mtu nani ilikuwa natoka shule akaniweka kwa ndani kwa msituni akaanza kunifanyia kitendo baya. Ndio mama alichukua hatua akaenda Nyamache kwenda kulipoti. Bono umusubati oyo nigaboliri pata wote. Sasa mimi naomba serikali inisaidie wapate ukweli yao hii watoto yangu. Kurangana mo speed kurwa sensemo ya Nyamache igibkemboi gosheren nigobona ene kiribuna obotukini gobogendera tegoro yingane yo.
nogosemerigwa ito buno musubati oyo nabana ambachikonyora obwene bwabo ekerobo genderete konyora obobwenia nguripota legetaseni Ndizi TV eridariane Brighton Makori Byono mulikito Brighton Makori asoroboti urwa senchira yoboyekirano gotigana yo mwancho muligati ya benyukurwa sebunga ya Bonchari me county ya Kisii niko barakane ko mucho bungo South Mugirango na gota yabuna atali kobeka bene igoro yobo korri bwenseme yu anana soko ganya semo ya Bonchari kunyara gokina yaniga go chama ega yogotebekana buna egetigiye chindega niko kobwente kurusi kwensemo ya Bonchari no kuruchinsemo chirichi ya Nyangoso asa gotebekana libagani igodelika sensemo ya Bonchari kolengana amenyukure semeni kubagikire ngani na gote abune getigiye chindege niko kubante gotigara asensemo ya Bonchari buno muri Keiton Demo Steven agotomanya abamenyi bensemo ya Bonchari niko lero beso kiensemo yegeti kiendege na gogikeri boko nguchinkwa na chegeti kiendege korosiwa konganyugwa korwa suneka Bonchari asekeri bate biregeti ekyo riko kyabeire enseme yo asemya kemenge nigo twakira igasi ng'encho president ye Republic ya Kenya atenenete gari nyanturago gutangazanga otikomeso nirigetie kiga erinde are kegende bobasi Nyangoso ese ng'encho kero kende hairwa mang'ana atari amaya goetera nobora nabarayi baito bakorgusi igetie kiga igo giachagete egasi yekindege kurwa iga in 1959 omugaka Ruto omo president yeto ya Kenya noena ekonyatura iborwa tujakira omugaka Jomo Kenyatta na gwete iga togo chomugaka maremu musike Daniel Bumoi noaka gure iga no twakamurisibiria lirituarenga barayi korengana nabamenyi abo gonganyigwa ko muroberi oyo gochia sensemo ya Nyangusu bobasi nigo korogwa gesiasa ase ba mochiri boko ngwa bosemia abarayi korwa Gusii barange no murayi bwense bakomoa sasa wewe bwana Osoro umekuwa yai lile ambalo mkulima atajunga ama ni ile yai ambalo mkulima atapasua ukiwa chifu wa serikali yetu ya Kenya tafadhali kama hii uwanja utatolewa hapa kuelekea Guja lalako maneno yako ya kusema kwamba utakuwa governor imeishia hapo. Mogoto uregeti twara gosaba omuisimi bosoro nayo bwato kabantu baminto ba Gusii baikangene president bamweresa mangana abo gosaba abanjari mwanje mangana yose omwana minto soro gokwibore tumoisonde ogwa kinete Bonchari so mete Bonchari na no menyete yuanje oranje getie kekeirane egere naintuto korilimbia mona sama tuko okoboria kwabo na asomora ibwense William Samoei Ruto konyara kwenekia omuroberi bwechinkwana na bamenyi ba Bonchari obeiro eliogoisanekia magani yegeti kiendege suneka omuroberi orakinie kiuchumi Bonchari na Kisii abantu ekere gento gegokorwa otokoboria barayi baito bari twachorete uchakire president pakoyo segaiga ekero bagokora batobori 20 twakora public participation ena mane mwache getie keiga kerugaiga ndo twakane 20 ninasimama hapa na ngoja na mimi niko na mjukuu siku sinakuja na mimi nipande hii ndege naenda hata Nairobi na president yetu Ruto wacha kutunyanyasa hata kama sisi ni nyumba ndogo mnaita nyumba ndogo ya Bonchari wacha turudishiwe kiwanja yetu na kama ni manyumba hiyo wanasema wanataka kujenga Bonchari korwa iga sensemo yegeti kiendege ensemo yasune kaniga menye beso kire ko yagaba kugikerie ngana yo korusuku kwegete korwa ensemeye na koirwa sechinsemo chinde me county ya Kisii asbatere unengane unigere ngana ya kisiasa asaba woldo morai bwense William Samoei Ruto konyara gosange birengere bya bamenyi benseme kwene kibune egeti kiendege ensemo yasuneka kanyere ko bake gotigara sensemo ende kanyara ko bake gokonya ensemo ya Bonchari konyara gosuka bosio kiuchumi ko reporter ya Ndizi TV korwa ensemo egeti kiendege gotoka sensemo ya Bomorenda ward ensemo yasuneka ime bunge ya Bonchari area tariane
Ndemo Steven. Demo Steven ambiye mwana roboti rwa senchire yoboyekera no mwancho moligere kuruchinse bonchari ko ikasi skuru ya Masakwe ni gobono enyagetari ya sese kubwatera no mu MC we wodi ya Sensio Nchonganyagaka baba gwikirani mu robelyo bokunyara ko lingo lya bantu amarwire asense meyo kubwatera ne kyombe kerekia zero clinic na baso mujigo yanta banga ni gabeso kena kwerani ambia soko nyara kolengwa abantu ni gwe buli wesoke koneke unankolengwa bala marwire nonya nekero bale bya Josephat Misi na mange bana ikaiga bwa kumujana ndi wa maisi ndoje bandoleire bangeira mariogo tende tigatoka ntoteme gusina ntubene ichongati yechingwana cyabamenyi kurwase wodi ya senzi abanyarako bagwikirana ase eskuru yoboroso ya Masakwe ryo kwenyorera oboringolya nobobwene bwa marwire omurobero nyatako bagukwarigani ane no mwemse we wodi ya sensi Onchonganyagaka kubwaterana amone nyagitari ya Kisii level 6 ase ensemo area beyond zero clinic naboigo enyagitari ya wasi specialist umuyego nyarako bakorekana alitko lya lero yana ndi kubwatakara muna natalire na itinganyana nk'abantu abangi emekisi bamenyete babwata bakumbali mbali abantu babwata marwere batari kumanya bozemba rwarete nabande kogenda nyagitari chiko babera satambe yatoka none kwere tutabwati tabwata na basara chire no embosonga chiko pimu no enande kalengera linkaranga seko baletera nyagitari anga abana kubariererio modora bakumanya bakungwae egera agende nyagitari atukurwarirwa lero gagombwate abanyagitari kurwasisi na abanyagitari bane kurwa beyond zero abamenyi aboigo nigo banyarako bakomwakera omwemsi oyubwe wodi yo Onchonganyagaka ngambia muno aso kubasira ko botenu nakweneke buno nyareko bakoleta omurobire buno yo ase batebirigo begokeire aso kubwene banyarako bakubwenwa naboigo kwenyorera amariogo ayenyara nyareko bakobakonya aso bugima bwabo chinga kichire motwe naja kubwenwa nanyoranga urwerwane bwatoke buri bwa mauga ya maru no magago ande birende ngende nyagitari ngakwegesire esire cyoro cy'uburwero ngende nyagitari abo egala banga mario babanzu kurukere na mario twatari kenyerike kya Masakwe twachakora ligeri na banyagitari ende batakorere service ngiya bali konyora mario go banyori abali totanyora twarikeru nkwenda kuri ligitoro cyenambya bako ababwatani abo banyarako bagosira omurobelyo yoba enyagitari wasi specialist naboigo kyombe kelike beyond zero kurase enyagitari ya Kisii level 6 niho banyarako bagoteba ngambagendereko babakubwaterana amuna barai anene me county ya Kisii ne ya Nyamira elyo kweneke buno bokoreri banyarako bogoikera anene abamenyi pia tunafanya immunization ya watoto chanjo kama polio, measles na pia tunapeana tubate medical camp gaiga togo screen ya marwire hawa among them marwire ya amauga diabetes, pressure, cervical cancer igoro gosira chinyagitari ime wodi ya sensi nigo mwemse Onchonganyagaka boigo alire chira chokweneke buna amaga chanyareko bagwikirana ase chinyagitari naboigo kweneke buna mariogo na nyareko bagwikirana ase chinyagitari linde abantu banyareko bakwegendereria kebo chenu watakana bono muna na chiro merogeriane muna gaiga sende inyagitari nere korokwa nyanchagu health center yantuweye ya erire yo kagetigarete nechinyoma cyoba cyane kandi yagachwe yani roswe fence yo bagaroswe egere nyagitari egorwe omwemsi oiboigo niganyarako bagosegeta abaiboli be wodi yae banyarako bakoira abana babo oikera ase skuru ya magerio bobundi ya Masakwe rinde banyarako bakwenyorera chikosi echiranyarako bachiko bakonya asobogima bwabo bole motwe ase boigata beriniga maigerigwa yaranyarako bagakwenanwa ase ogotakana besende yonsi ndabano iga story youth polytechnic nere ga na rwanere tsana kona nere na tebi abaiboli baga abana bagende school bosa
ese youth polytechnic egento kero kinda abakonye na banda abakonye ndagera lakini abana baroma somo busa kuripoteri gatasene kya Ndizi TV kuri skuru y'oboroso ya Masakwe yegotoka Eyemo ward ya Sensi Eyemo constituency ya Kitutu cha North county ya Kisii eliterane Josephat Amesi Josephat Amesi mbia mwana soroboti urwa senchere yobo ikirano mwancho muligerero no gotigara na yoto molekana lya bakakoleka no gotigara Eyemo county ya Kisii weka katikati y'umucyo bosonga samagacho yenyumba ye endemero yubono asekora wanere oyotenete nseme yo mangana lengete ndemero Charles Ayenda asaba igereri anekorwa se county ya Kisii nse yekombekeli kielichiko Lost out of Kenya bakorokorobekana litokolya na kogania Ayenda nyale konganyo gali molyoka korwa sobo koribwa kolengana abagereri abunigo babeire bagote abuna Ayenda nigaroka negotumeka obe abisi nabo igo chinguru chiaye asokunyara kuruo obo koreri bwaye bakora wa nomonyakero wabo Eric Urin nigo batebere go Ayenda anganywe kuruwa sobo koreri bwaye anani gase getira mangana lenge tobo kurumi buno muri keito mirde mumanyi agotomanya Nechingwana chaba wakili Eyemo county ya Kisii aseba moganetie Land Registrar Charles Ayenda kurwa bisi aseba kora okorobekana kwa morembe asentunde yende naende Eyemo mochobo songo okorobekana okogwachakira ase kigambero gya Kisii wika roundabout ya capital na somo elioye okorobekana okugwa ikigwa iskwe cha bisi chechindemero omorai Olo Society of Kenya kurwa Nairobi Eric Theuri nigo aika asomo chobo songo asoko bwatirana naba wakili bande abo bateneneire no morai obo kurwa Orosagero Southwest Nyanza Gideon Nyambati asoko robekana okwo kwarekana commenta chinguru ase abarayabo bagania Land Registrar kuruswa abiseyo ase obwango twatwara okogoma osama andamano esenge nchoye bikole bibe yo Land Registrar mesa Ayenda ore busongo orekanire nga ase okole kwa yegas obeire ogochanda abantu baito baranyora udumeri batakira konyora nonyeno omongino mogotu okole succession akomotoma Nairobi atkolenta Kenya Gazette niye korokaranga taisa negeti ne jererie koti yana jeteka omongino yoboremo. What we have witnessed since he reported to the station is that he is so deeply rooted in incompetence and corruption that he is beyond repair. And for that reason, we are united in our call that Mr. Ayenda must be removed from the land registry in Kisii with immediate effect. Nigo bakwanira gati sababu chiria chikoirira okoruswa ko Land Registrar ABC gati yabo abagotukonererigwa gati Ayande amange amenyanyasa widows na all Kenyans ambao wanakuja hapa kutafuta usaidizi. Kwa hivyo tunasema lazima Ayenda aende, na akienda aende nyumbani, asiende kufanyia Wakenya yote kazi. And we urge that they both take up this matter as a matter of urgency. The members of Kenya need to be served. The widows, the men and women need to be served. All these demands that we have are really meant to expose what is corruption. Nigo bamocha abanyanyimbo ase okubatanga goswa ase chiabisi ekyo chindemero ase bagikelia egekore kyo kyabanyanyimbo na goteba nigo bakorobekana kolengana nelichiko ase kolende batanga sabene ngamba chigosieka ekigambero gya Kisii gochakira Jumatatu goika Land Registrar yo orule abisi yo. We are extremely disappointed that the security apparatus in Kisii have conspired to frustrate our enjoyment of a constitutional right by blocking the office and denying us an opportunity to present our petition to the public office as is required under the Constitution. And since we are law-abiding citizens, we will not fall into their trap. Balini rugosoa office to present the petition yeto. Okone nchiragete yo kuoroking apado turanyora busibore ngatutakira konyora. Onye nabo igozi chikobego koraiga dirari go chaka Jumatatu.
ego togosieke koti ya bosongo torora sa mabusi ari babugata se bakoira kiagera basinyire gotusika wasabire abantu baito mojamo Jumatatu tosieke koti mpaka umurandire jesuro jandira abantu arusikunga. Kuripotelia Egetaseni kia Ndizi TV litaliane Mildred Momanyi. Talimangana gotigana na yumo nchumuri kachinse mochinde county ya Nyamira tumulekera lyabereka gokorekana niko bono okoirindo lya gokurobo kori bobo chenu hase county ya Nyamira kwa rokanire ko neki wasama tukabwanga iga engana ya irira wanto konyara gusiri kumabwabo kolengana ni wizara yobo chenu ko bwatera na mune serikali ya county ya Nyamira niko bono batebire babekire mirobere isene ko neki buna monte yogo chirugosiri obwabwaye ko bwatekana no kwelindo likobo korire kwa banyagetare anase county yo ya Nyamira nengana ya iruo koboko anaso kunyara ko neki buna kwelindo likwa banyagetare kwa berego ko neki gwa ase county ya Nyamira maiga yomo msewe ward ya Bogichora George Murara wote yabuna nengana ya berege ko neki wa George Murara niga ya kwanaya maiga yogo ikirana somo jega bwa matanga abwa sono wale komweni ya virita kwambuka oyunga ya yagote yabuna niga sirite kumabwaye kubwatekana no kwelindo likobo kori wa banyagetare anase county ya Nyamira gekera ereko nyara gosiri kumabwaje buno muri Keito Brighton Makoli agotomanya Eyemo kurwa sensemo ya Sironga igodi ya Bogichora ebunge ya West Mugirange county Nyamira nigabono ya gosereiri gochigosoere nyagitari ya Nyamira anenekero ya nyamochiri bunekero bairete umongina oyunyarte kagosira virita kwambaga nigatanyorete obubweni boiseine asinyagitari eyo mugaka noyo mobu ya mateyo. Lakini nilipata simu siku hiyo tarehe 8 saa 3 ya usiku ya kwamba mama amekuwa admitted na anaenda kufanyiwa operation the following morning. So akaniambia ameambiwa asile kitu mpaka asubuhi ndiye afanyie operation, na ilikuwa ni emergency. Boigo mugaka niganyarira kwera bunekero baigeta asinyagitari eyo mpaka nitie umongina piritanyarga kurusio kurwa asinyagitari gucheyende. Na hapo tena walikuwa wanakataa wakisema rifaro hatutompea. Masaa imeisha ya kudischarge yeye mpaka afanyiwe. Hiyo kwanza ilikuwa ni Wednesday. Wanasema atafanywa Friday. Daktari atakuwa Friday afanywe hiyo operation on Friday. Na hiyo kwanza akiwa admitted it was emergency. Emergency sasa unashindwa emergency ni gani? Na mtu anawekwa mpaka Friday na hiyo ni emergency alikuwa amewekwa hapo. Na sisi hatujaidishwa pesa tukatae kulipa pesa ya operation. Tulimpeleka hapa sasa wakati tuliingilia kabisa fite katokea hapa tukawaachilia hiyo mgonjwa tukaenda na yeye mpaka Kisii. Tukafika Kisii Nyangena hospital kitu saa 4 saa 5. Tukaitiwa daktari huko Nyangena wakuja wakamwangalia wakasema this is very weak, wakamwekea maji hapo kidogo ndiye apate nguvu kwa maana alikuwa hajakula kitu. So wakati walimpeleka theater wakamchoma ile sindano ya kurara, mama hakuamka tena. Ayana haramuga kabwa tegero nyagitari ya Nyamira General Hospital. I don't know whether it's General Hospital or referral. It's not even a referral. Iko chini ya hiyo referral because nothing is done there. They are doing nothing. So we are very bitter about it. Tukiita nyinyi hivi ni vile tuko na uchungu kali sana, na kama ni pesa ilikuwa inatakana hatukuwa tumekosa pesa. Peter Nyakona nomumura Onyagosira mimi ambaye nilimchukua hospitali, na tulipofika hospitali ikasemekana kwamba baada ya kufanyiwa uchunguzi ilikuwa inafaa afanyiwe operesheni, lakini ilikawia sana wakisema kwamba wanangojea daktari afike, lakini mwisho hakuweza kufika. Hadi ikabidi sasa tuchukue hatua ya kumtoa hiyo hospitali kuelekea hospitali ya kibinafsi kule Nyangena. Kule Nyangena Hospital Kisii walisema kwamba ilichukua muda mrefu kufanywa hiyo operesheni, na ni kwamba kulikuwa na ulegefu kwa upande wa hospitali ya Nyamira. Indigose egenteke giakorekanete. Ni tarehe 8 tulimchukua hospitali na alikaa karibu tarehe 8 kuanzia kama saa 1 hadi wakasema asikule kitu, na hatimaye kufikia tarehe 9
saa 12 bado wako wamefanya operation. Sensemo yaye umwe MC wegodi yabugichora George Morarane ni ganyarega kwende kina watabuna uno murai uikanga knowledge the weakness to gwate the county yaito ya Nyamira and especially our county referral hospital. Mungino na ile tualia but she stayed for almost 48 hours. Mwana wa mwaka na mperia akolera. Ntuna raia wake tuakolera almost what is required from the county assembly, including Kobeke deputy governor Oromo Nyagetari. On the county executive, Eraire Nomo Governor Ito Nyaribo and Oromo Sani Onesana needs to address the department of health. Mtwate makori ya wateneli bobo chenu ase county Nyamira kurende mbaira nereti simi chaito. Guripo terigeta seni Kiandis TV eridariane Brighton makori. Mwanchu muligere bono goikiraga bjide kachia butokere neste kemeronge tato naibere nganchere nyora mache na bwo ngendo mutumoko moke ekere toko ntoka ndego sanga mange hayibono to watu kwaligania semarago baya bono gati yari atire to mwanchu muligeria ngamo buna serikali ya county Omabe nigo bono ya abirege konyora abakori emirimo abo bono barembeo gati yabo na abana bwate myaka 15 yo mogose 16 years abona bari bakori omusara ase serikali ya county yo ya Omabe ngate to chikumulekera tiganyora mache gendra gotengera Ndizi TV to Korina Semeliye Chigo sorry captain number 001 Demo Steven Tosca. Television ya Ndizi TV nigo yakoreteire obukoreri bwaye gwikagisieri na munwa bono yenda asaba agenti baito abubare yange na sore kigima onyoro bukoreri na bwiginchira yugutwikira asukuraria kugukwa ukoraria wokwenyuria ukoraria kubonchoria ukobekirwa omuyego bwenyangi amatanga nonya nukoiburwa gusumusangirikano gisiasa nonya nikero amangana magia atekire asetivi ya Eyemo yomunwa bweke Gusii ekeruri ime yumuchuke birigo ime county ya Nyamira genda ebisora electronics yere asistage kebirigo kogende ikonge ime town ya Nyamira genda aseduka ya Rimos Electrical and Electronics ere opposite public works ime town ya Itumbe genda Nayo Lights Office Computer and Cyber Services ime yumuchubuo gembo genda ase hardware ya moja hardware eri opposite Coca-Cola ime yumuchumugonga genda Farmers Choice Agrovet ere stage goro asegiteseni kia maguta yichigari ime yumuchunya mache genda seduka ya Limchem Pharmacy and Cosmetics iliyonyorobo kori waito ase town ya Masimba nigoko genda ase duka ya Peter Fashions nigere ase stage ya Masimba guchakeroka na boigo ime yumuchokeroka genda ase duka ya Nyaituga Bookshop Limited ere ange na Cooperative Bank. Ndizi TV bono nigo yakwankwererie na gukoretro bukoreri bwaye ange na sore omurigereria bwe television. Kichingi ogendete gotengereta seni Ndizi TV na mawe kwa mania mangana maya korwa chinsemo a sorogongo rwa Gusii tia bono kwarigani bena samangana maya yechigo sori buna botambe eretarane Demo Steven captain 001 tocha kamangana maya yechigo sori chake bosani chigendete ensemeri yenkoyo bosiboko yarira kwa ligi ya National Super League timu ya Gusii FC yakora namba isano ne mase ligi ya National Super League litkolia lero yatwale gosori ya kebosani amone timu korwa ase ligi ya FKF Division 2 timu ya Sportif Nyambururu asegeti kia Musocho Academy ase gosori nige timu ya Gusii FC nyara kobage konyengera timu ya Sportif Nyambururu chigoli sano nemo ase Eyemo asomoro kemane bwe timu ya Gusii FC Kasim Junior aterebuna kati ya mirobeli babegete okona kibuna timu ya Gusii FC anyare kobake gotinga posibo koyanera kwa ligi ya National Super League. Unawapiga picha hata hataki kulipa. Mwayo ufanyia contract.
Zikla tabobiasha. Sasa kama kasi mzaingi anang'ang'ana kutafuta nini fair na walimsaini na walimnini ile siku nimepata Sailuko Oina ni mingi hiyo. Shukrani sana kwa majina, naitwa Kasim Junior. Mimi ndio mkufunzi mkuu Gusii FC. Mechi leo ilikuwa test match yetu ya tatu. Tulikuwa tunaangalia vile team chemistry combination vile inaingiana, and again tunaangalia defensively how to prepare. So game leo ilikuwa muhimu kwetu sana in terms of defensively and in terms of peer pressing. So tulikuwa tunaangalia hiyo leo and imework. So tuna prepare vizuri sana kuangalia how tuta approach pia our next friendly match kesho. Tuone hizo key areas tunajaribu kurekebisha. Anaangalia tumechange almost mzima ile timu ilianza first half walifunga mabao 3, hii pia mchezo ya pili pia wamefunga 3. Tunapeana chance kwa kila mchezaji, tunaangalia vile kila mchezaji amelearn na vitu wamegain since was the pre-season 2 weeks ago. Eyemo ye timu ya Sportif Nyabururu gekora unao team manager Rafael Onsongo banyere gotebabuna banyere gwesomia mange gweterase egosoria rero sote unambagendere kubeko mukigweterase amaigire kwene kibuna mage league ya National Super League ne league ya FKF Division 2 etarairanerera nego timu ya Sportif Nyabururu yatirune chikobagie kwarigania timu ya Gusii FC segeti abo Eyemo chiri cha Nyabururu korabuna nyare kobagie gusuka bosio chiligi chitarairanerera. Asa Marieta ne Rafael Onsongo ndi team manager Nyabururu Sportif. So wate friend igana Gusii FC twabe tokogosoria nonya batwengeire gutwaka chigori sana nemo ase Eyemo ngagete mupira no rengo muya na narora so overemeru warenge ngagete kedoju taraju chake league ngagete na batokora kebisha maosa iga lakini nande steering ko yomo mubire twakire no muya ni team tware gwakia igere eligi igoro. So kulingana nchire twakire ngagitenga ntwabateria nga 2 weeks tokora mazoezi nande twirene na barabara mande nande friendly ende but tabiringa na bagocha sikiti Nyabururu ngagete tuyitwe bange bya nande tutaraje ko soseli ngagete ntonyara ka batoka buru feringa na intura nande stiri twabeire akara ngoligeria Gusii FC na la season barenge byake kulingana na umupira bakire mbya bare na arambu ya bare na barabu still na bara bakosoma mistake temeke lakini ngote bangambu ya bare na wako form tu wako chiti muime ligi ne yenko imense ya Kenya FKF Premier League chandete koveka emerobiri yomo elio bosipo gochaka kwe ligi ya FKF Premier League irachakiri kolia mambia sebiti ao ase timu rongo rwa Gusii Shabana FC nigera tore gosoria yentangandiri tukoria Jumapili asegeti kia Raila Odinga Homa Bay Stadium ase gosoria barabe bakogenia etimu batirane roko ase ligi ya National Super League etimu ya Muranga Seal asa watani aobe chigosori basangire ebirengeri byabo bosibwe gosoria ya Shabana FC kurana ase ligi ya FKF Premier League magaye miaka 15 nebera sobo kendu woko baisiko ya ligi ya KPL. Asa Marieta Innocent Matundra ginde vice chairman ya Nyabururu Sportif. Sabana gosawa Premier League nomo gokosana esitore ntu abaita bajesachi baitumbaro nenanye rori ngonya sabira maya ni akumupiru muya. Asa Marieta nkoro kwa Gisemba Elvis nche coach ya Nyabururu Sportif. Asa mchezo Shabana na Muranga noegeo chuwakira Homa Bay County ali Shabana ninkere amashabiki ya manga iganyanza ni garacha ichora segetikeria na ande Shabana kulingana ne chiba akre pre-season
mbara hasiri nonyo muchezo nonyo Eyemo na babeire bakogendera komenta chinguru gongato ngegenete nga Shabana goikengere Murang'a Seal ande ko baba maete buya kabisa baakire nabwo na mata alio mabei Shabana goikebe igoro. Nikiangalia Shabana ina mchezo mzuri kuliko Murang'a, lakini labda sitasema vizuri sababu season iliyopita venye walikuwa wanacheza media yao haikuwa vizuri na offensive zao hazikuwa vizuri unless wamerekebisha hapa na pale hivyo, lakini kwa Murang'a na Shabana naona Shabana ina nguvu kuliko Murang'a. Majina naitwa Eugene Oguta, migo ni hapa Mosocho. Lakini nikiangalia game ya Shabana na Murang'a Seal, hiyo game ikianza naangalia like Shabana wako juu kwa Murang'a Seal. Sababu ukiangalia challenges mingi Shabana imekuwa ikipiga zoezi hapa na pale, lakini sasa naona like signings zenye Shabana imefanya tunaweza consider like Shabana itapiga Murang'a Seal. Macho mwetu tena mangana renge tukwenda kwa ligi ya FKF Premier League ndase ligi ya Nyanza Regional League abwasegeti ya tendere timu ya Jenga tendere FC ritkolegor ena tekobage kwariga ni vene timu ya Burabu Sundowns na se gosole nige timu ya Jenga tendere tekobage konyengera Burabu asichiguri sato aseibere asikorende timu ya Burabu Sundowns bagosole tina abagosole 10 maiga yoyo mobo kunyara koro kiwe kadi embaliri. Okobaturaba ke ya Nyamira mbaliko tuanjira hiyo igami ntajawe Kwa majina naitwa Job Meraba, mimi ni team manager wa timu ya Jenga Tender FC ambayo tunacheza katika hii Regional League. Hii ndio mara yetu ya kwanza katika hii season, though tumepata experience nzuri na mbaya, lakini kwa game ya leo nimefurahia. Wenzetu walikuwa si rahisi hivyo, lakini vijana walijikakamua. First half tulikuwa tumefungwa bao moja, lakini wakati tulienda break tuliongea na vijana tukawaambia game ni 90 minutes. Walijipa moyo, wakajituma, ndio katika second half tuliweza kupata mabao mawili haraka ambao tulitunukiwa na goalkeeper wa opponents. Na football is all about mistakes. Mwenzako ana make mistake, una capitalize, unamuumiza nayo. Asa Maria ngoro ku John Yamuya former Shabana FC for the last around 17 years. Nimeingia kwa timu kama first league na nimejaribu na wao until now. Ni kama tangu nianze na timu nimekaa kwa timu na nimesukuma nao since I came here. The team was just only just one match. Since then I think we have lost 2 matches. Wewe maitena mangen kwariga ntikorwa semesa mangani yechigo sori konde ikorega chinsa isato to sangaso we mas korende roche ebiro byasukire korende ngosaba chitaika Eyemo iga korwa ensemo ya kabere studio somugano rero togosanga igoro ya umugako Eyemo unyarete ko bakagosibu na kiranyara ko bakagosibu kanyara ko osibiru emyaka 40 ekunyara ko basense meri yechera ororende mukaya akamuchira ria muchira akamutebi una kimugako ne na kingo chikomenya senge bone emyaka 40 urachiko basege siboiga makwate bane timu itie kinda akore timu yosaino gwateri chibu no mundu yakamutebi natemete gokwana na omona chiekina uri orenge asekina kiao nege tomona chiekina ntebeti no chendo efamily oli mukubwati chinsa chiachire togoswe kirasi ime no roche buna omugaka no mongi na kujara kwa bakogenda mugondo pono mundu yagateba buna omona chiekina amutebi buna baise ko bakogenda mugondo limo ekina kiria kobere emyaka 40 ensemeri yechera emyaka iria gokiaso mwaka Eyemo bakogenda mugondo no muna chiekina limo elia kabire yakiane emyaka 2 elia gatatu yakiane emyaka 3 no moga koria kambori mongi none kwamwe buronge igoende mugondo no muna chiekina elinde nsoke mono gakamutebi naigenteke konkurinde nchengwa nchete tate koragwa sokire kuruime na nimetera mangenda kweresere kurinde seboniga
twendeka ase nche kina kia ukiarie miaka yawe 42 twachire mugundo into geterete miaka 40 ego bono rinde twendeka tuchukwaniraka tima chi family murigerete korwe chinse mo chiri chianga umongino oyo nanjite buri erie kenu mugakoye use janero rya mangana turubaine aigana rikorenda ira mangana ringete umugano weli tukorera se njara ya vene kuyara kwa bagi nkomariga ni Vincent Onyancha kuyara kwa bawo chaiga sense mo ye studio asange brengero libya igoro ya pana yemegondo mimaite namangana umanyete abagusimba njete megondo sana tima nyanda kitochokora nani ningia ngani ndito kabisa nani ngatora chikumurekera kegima toje Petro ni akara konte no nyanja chinsa ne chimbe tigo mundigiria twanchire boigo omodisi ya yubono beteka kosaga no bayana bantu bakagera ko babiba go chinse mo cha Nairobi na ni gurero ari borioba uri bakaje gotoka ari magwa ayorante ari magwa ayo to kumanchi kora gaisa to manchu murigiria tigo to yakiro omusumari ge bomangana majya century yo boy kirano ansemeli mtandao Facebook kota gotera Ndizi TV News digital ensemo ya YouTube Ndizi TV News website yetu kuna watambe www.ndizitv.net ilibono nyara konyara yo mnayanda mangolo tari kubwatana na gwetera somono wa wimanyererio amaikaine na Joshua Auta na korwa sensemo ya Kabere studio Petronila Mwakeira Chico sorry Demo Steven Captain 001 News Master Vincent Onyancha